meghalayapost.news. But kini kijing Kren Khyllung Khynnah jong menterian ba kapau syai ba umpat kot bor ban ya kesuki balaban syatu. But kapau syai ba usha brainwash Halor daki beriu ki banamar. Kaseng Nyautrap Integrated Territorial Organization hitu mentagasi kelapan pau yang kejing sangkia kebajur persya yu menteri rambak kejela ukonrat ke sama kebayade halor kejing Kren jungu syakilap tai kebor bak sarkar kamla ban aibor ban Pynlong ya kino girali ni ke program hakabau la khniat penban badai ban aibor dak district administration haba Kren syakilap tai kebor ujian sekretari ke hitu sengkimi uba wanbon and khar ulong pakaseng gada sngolingo shisha halor kejing Kren Khyllung Khynnah menteri rambak kejela kebayade Jingpan Bor ke Kynhun Hindu ban Pynlong ya hak arterik urisau arjar arpsau hakabau la kensyai ban aibor ban Pynlong ya garali kada gabor jang district administration lingba ki office deputy commissioner bat ka sarkar kamdon bor ai ulong ru bakane ke jingkren lamla menteri rambak kejela gadai tang ban pinthame ni darab jot kepada hadin bakate ke Kynhun Sidnyam ki Hindu kelapan bor ban Pynlong ya garali bat kat ke kerdan menteri ramba ula kentai penban syaga district administration ban aibor la kalong ya kirali ne kiwe program kat kum geriti sinchar gari lani ke federal system ke sarkar hak jing shisha menteri rangba ude klido ke jela hak bagi district administration nilai ke ditang ki unit rekam ke sarkar bat ke bor bah klido ke de ke sarkar jela lapun pau bat khar bat banrapru balada ki district administration ki kamdon bor banyak ke sarkar kan mentoi yu bandan kita ki deputy secretary lani ki under secretary ke sarkar jela namar man ke por haba ai bor ban Pynlong ya keno garali ni kibe ke program bon sien hak jingtho la tho bal ai bor ke sarkar jela ni permission granted by the government but ke district administration. Ni naga Nyautrap Integrated Territorial Organization sengkemi hadin mengilai lengba kilap patai kebor yaki statement balai dau menteri rambak kejela konrat ki sama keba ithamula bat keba pelemo yang itu kata-kata bat kani ke keba upersyang ban darab jot lani upersyang ban thame ban thekti yalade halor ka benta ka bau ongba ka sarkar jala kamdan benta ai hak ban ya kino ki NOC sya ki Kynhun lani sya kino ki seng halang habai dei ban Pynlong ya ki program ba pher kum girali ban kiwe kini ki kentin kiba menteri ramba ulapan pau lempa kilap patai kubor kami hadir ba kidon ki Kynhun reunion Hindu kiba temu banwan Pynlong rani hak arteri urisau arjat pesau hak nampak silong but kabas Pynlong ini kum ka jadreu bat kejalahi barok kowe kalong ba kat menteri ramba kejala senutu yang kabor balaban hukum balaban syariah. Oh yang kecil sisa hapok kari tisir charge kari India. Lani haka federal states haka federal system of governments. Menteri ramba ude krido jom ka state di barak kawai. Bapak yang ka administration yang ka policy making bagi council of minister. But kini kejing Kren Khyllung Khynnah jong menteri ramba kapau syai ba umpat kot bor ban ya kesuki balaban syatu but kadon standard ni negala keseni penramba ni ya kini kejing Kren Khyllung jong but kapau syai ba usha brainwash Halor daki beriu ki banamar te ni kum kaseng ni nam laban kunyang yang lagi jeng kubur kicamu ba ya ke permission la IT but la ibor yang district administration ban issue ya di permission ya kino bicara permission handre ni tip shine bat ni sakhi dalagi jom ki kman habang iban yang permission na district administration kalau thok deu shine ha itu ke permission ba the permission is granted by the government on the dark authority jom deputy commissioner lani di district administration
Bat kini ka kini Jingkren menteri rang ba kalau ke bapa kelah tu kata. But nitip ba ki district administration ki datang ki administrative unit jong ke sarkar jela. Kahap pok Jingpan jong ke sarkar jela. Hoi hai ki permission nimla ban len ba ki don ki permission ki ba ki bomla ban pediang dagi dak sarkar ki don ki permission ki ba syakan tan ba ki don ki ba pediang handre kejingong jong menteri ba yang ki permission la sim yang karai dagi district unit lani dagi tegi office rekam jong ki deputy commissioner ban issue yang ke permission kalau ke bapa kelah do kata-kata ban intip syai bal kita kiriu shitniam Hindu ki bawan na ki wei pat ki jela ban Pynlong yang kadani ko jela jongi kim ya tang ko ki district ki hawan ren pa kari ko district East Council district baterter but ka involve lain satu lagi district ketua lain satu lagi district but is ketua ba yang ke permission de ban grant by the government lemba to deputy secretary to the government of Meghalaya om de tang na i bor jong ke district level de ni negara sen ni program juri ke kitin ki ba persyang ban pertama yang ni kum ka jai benda ban yang state hibara gawe ya ki Jingkren jong menteri damba bat ni boru ketak jingkli ya menteri damba bang lada ya ki permission ki ba lapan tak kino ki Kynhun la ai bor bat la penkubor dan tang ke district administration kamut bang kita ki deputy secretary jong sarkar jela ki under secretary jong sarkar jela kamut kim don bor kamut kadang Kren bor ya ki district administration ban ye kita ki under secretary level kita ki deputy secretary level jong sarkar jela te ni kan mau habis nem sedin ba hakpor bagi BJP ke parti BJP ke Pynlong rally harpo sor selong kayo permission lemba ke state government lemba ke under secretary to government of Meghalaya om lemba ke district administration jadi berkenal yang ini ba ya kidu permission they be dak jingtip bat karai jong sarkar jelah ibar kowe nomor ba yaga yagi district la pihak apa Jingpan jong ke sarkar ibar kowe Meghalaya Post.